Fine kam ay muke birandria angke motivational speaker angke business trainer dong ang tini sak na naitre kya kaut ma tini kaut ma khek ma phi ke chungbe ke awareness hone na awareness ne ortho awareness marek ma tik na ke beke tone nang pi chung bis kango bore ke tik na ke laye chungbe ke bis kang tre ya presele nai chungbe ke bis kang habala le bon bo panang sak na nai tini na in topic ke awareness ne ortho ke ma pi tik na ke tone ma tik na ke chung bis kango tre kam ke chole mo bo pana bo awareness into yan sakranai awareness nimsiok makmawa chung awareness oni nang puila ki chini health mane sorry chin sorry na chung awareness khene nang nai chin sorry no kam ke ten mo pana chung bisi bo awareness oni nang nai mom ki chung jo to si to ta ruki hamya ma bang ma phai tong ruki hamya ma jeman corona virus putrek mak ma virus jater jar virus tre bis ka phai mayo abam no pana chung tre awareness oni nang nai asno awareness chung nai asno chin bo kaham hi body ke awareness ung soye ke chungchin sorry na tre kaham ke tuime ong nai mam ke sorry hamya ke pa ase down ung thare ba mam ke nung sorry hamya mane tre income bo khemaya he abon ba panak ma chin main awareness ke chung sorry kaham ba pana chung ma ke nai sorry kaham ke be ke tere nang puila ke chung aidre be chung morning walk abro ke ma khenai body koro ke khete every day kom bo chung morning walk khemaya at least 10 minutes just sal por di morning walk khen sike chung chinim strang ma to nai flying either exercise khanke at least 10 minutes sal por 10 minutes jara morning walk khanke chini sorry fresh ke tanai sa strong donai ya pa pana at least chini sorry no kam ke te ma pana chung every day joto 10 minutes jara exercise ke sorry jenung ba mai abono khedi sa strong nai ba abon por ke nung sisa mane char au tung ro nung khlai de chin sa tre fresh nung khlai thane ga abon por ke tre chung ta mung nu mung tre kam cha ne nang nai इनके प्लस से इतने नीट एंड क्लीन सराउंडिंग रोपत्रे परिष्कार माने नो रोक मारो पत्रे परिष्कार खे कुते रोक मारो एवरीथिंग परिष्कार खे ने बरो खे के हा बेसिक अवेयरनेस का वो बेसिक अवेयरनेस तो चुंग मेंटेन खे के चुंग ट्रेड दिस का हम के चले मैंने अब हम पना चुंग बड़ी के मा अवेयरनेस माला ने इनके प्लस चुंग तो के हा वो सोशल डिस्टेंसिंग तो जिने वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सामदे अवेयरनेस वो क्या अवेयरनेस नो tre bis ka ko body ki matre rugi hamya phame abom bo chung bo social distance chung tre maintain ke bis ka ka ma ki tre thia ni body ki ma social distance chung maintain khan si ki chung tre ka ham mai abom bo parak ma chung bo social distance ra chung tre maintain ke khang ke tre ka ham mai mami ke bis ka ko tre body ki ma rugi hamya bang ma tre phame yo abom chung samaya ni ska mami ke kya ko chung bis kan ko ba sa sombe likine abom bo parak papi chung bo uklo pa khwa bis ka biskan mulo hai saring uklom no wain suese biskan no tre chung kam ki khena nai mo ek bapi chung bori khen ma corona virus ta bori ma rugi phai ta ba tre biskan bo phai mai abong parak ma bo ta o phai bala phai ta ba bo no tre ka ham ke tre bon tek tek ham ya ma bo phai mai abong parak chung social distance maintain kara inke tre awareness bro la nai dang pi jemon education ko chung ke awareness la no jot student ko je ro ko chung ma education ko chini awareness to nai nang nai education ko ta different types of education pa ya bo education po chung awareness ung so nang nai kwam ki bo education asuna awareness ung so nai asuna chin boy bis kang scope bang nai opportunities bang nai bo education po chin opportunities mami kri khang pai thana mami ki chin kyo snungmo rungmo se kom bo iska do snungmo rungmo kri ba se chin kyo opportunity kroi mami ki snungmo rungmo khali chung ta ko akin snungmo se klai tha mami ki bo to samo class 1 to 10 ro bo mai du pass ke class 12 pass ke graduation pass ke master degree pass ke borole simple sing tha borole simple education sing tha bola akene education omi mom ke pori ma education bole ta ole chungno this kam successful re matre scope kruin to ha abam bam badak ma chung pori ke ma education ba chung tre awareness on na education pe ta ole jate jate education to samong po ke education se sama po ke education se football thungmo games thungmo por po pa education se abam ko parak ma chung pori ma jate jate education chung mas no nai Borima jati jati education kuri hansi ki chin ba pandale tre chin ba pandale tre scope kuri kang thanai opportunities tre pai thanai inga tre tawat tak ta jeman course phai tu jeman l ane network marketing ni tre jati jati phai tu inge plus software ni tre jati education to inge plus technology tre jati education to borima education chung jo to awareness one nang nai borima education no chung mane pore so ne nang nai aslo snung ko nai borima education ro asal ni nine boy opportunity track bang bang na bomba parak mafi chungbo technology into ye software into ye network into ye sport games everything chungbo de ma jat knowledge no chung ko ale nang nai boro no chung awareness chung so ale nang nai ta hak mami ki pati ma tre kam course ta tre phai to bori ki ma course bori ki ma education bori ki ma mung boro no chung
Ini kaya na iso yes tung yan siya ke awareness ung siya ke chin bole tres scope ko intane mami ke tung jo to siu ta ole graduation pass kene bang ma to tini graduate pass ko jana chakri mai to mami ke graduate pass ke mele ta ole chakri mai yak mami ke jate jar experience nang to mi body ma experience bro bhai pi जेमन tung jate jar course khain ke abran se body ma experience काम bhayo abam mi chung body ma course काम no kore ne nang nai Gapon por que entre que ha chung awareness bro ne nang pitri chini income source ko chung awareness ne nang chini 3 types of awareness ma pui la ke bo health second to education third ke bo ta samabo income ne to ko chung awareness ne nang nai beki awareness ne income ne to ile romli chung jo to income source ba ke to chini income source le chini just ma ke mahawang se chakri ko mon income wang काम के साने को काम के सामान सिंह भाई तो तेरे महापुकुरे किंतु बिंबो पुरथिन बियो सक्सेसफुल उंगे 100% करोड़ कोटी निमसियो बिंगले जो तबड़ी के काम के मन सिंह इनकम था या सुदु चाकरी के मन इनकम सिंह था या जात इनकम तो अब जात इनकम ने मुके माफी पैसिव इनकम है उचुंफल जो तो पैसिव इनकम सोर्स नो डेवलप करने नांगाय पैसिव इनकम सोर्स सिंपल के चुंपे के डेवलप खेमाय जात खेमाय जेबनु थाइली बागान खेया कुआई बागान खेया ओमुतुई बागान खेया जात बागान फाथुई बागान हिंदिक माइदि बरफो खेया इनकम सोर्स चुंपुर किमा पैसिव इनकम सोर्स डेवलप मा खेनाय आरो के चिंगे त्रे चुं तले मासे मानु या मा दिन सुपाइ तो हाबो पनाक मापि चुंपुर किमा इनकम सोर्स तो अवेयरनेस उं सनाय चुं ता काम के बिस्काउ चले नै के चुंपुर किमा काम एक्शन बालानाय बदमा काम न चुं स्नुंखौ ये चुंपो बिस्काउ बागान तो जेमन रबर रो देखेनाय माखेनाय जाते बागान खिचिनि इनकम सोर्स चुंत्रे इम्प्रूवमेंट माखेनाय इनकम सोर्स जेमन पैसिव इनकम को इंसाय पैसिव इनकम और फगे बापि नुं काम क्याफो माचामा मारुं मजा काम क्याफोनि ने रां फाइ तो मजा आबादि मनु पैसिव इनकम ओपरमा पैसिव इनकम सोर्स चुं जो तो डेवलप माखेनाय जुआसुनो डेवलप खेनाय बिस कोचिंग सक्सेस सोने मात्रे स्कोप पांगनाय त्रे अपॉर्चुनिटीज फाने अबंग पना पापि चुं बो इनकम सोर्स नको चुं जाते जाके मैं मा के नांनाय खाली यक तो फाइ बे जुगा मो सिंगनाय मोबाइल चुका को थमय अबंग पना पा चुं जो तो पैसिव इनकम सोर्स डेवलप खेमा बे जाते जा बिंक मा सामंग ता आबादि मा सामंग चुं थरक नै नांनाय ममे की चुं आसनो रिस्क लाने आसनो चुंका कोने रिस्क लाया माने चुंका खोमय आं क्या का को मा सामो तो पन तो एक नास्तादी रिस्क चुं ममे जो रिस्क लाके चुंका कोने रिस्क लेके का को यंतुय तो आइन बको माखना तो इसके जो तो आइन बो वीडियो नो शेयर के सादी आसुनो नंग शेयर केने आसुनो चुं जो तो बिस्काउ काम हाबा ला माइना इनके प्लस बिस्काउ चुं जो तो बिस्काउ या प्रियो सेले मेने काम के आबन पान जो तो नो शेयर के सादी आसुनो नंग शेयर केने आसुनो जो तो चुं बिस्काउ या प्रियो सेले मेने इनके प्लस नंग जो तो लाइक के सादी आं पदि मात्रे वीडियो काम स्टान मान बो पांदा स्टामे खाबा चाहिँ स्टामेन मान बो पांदा इनके प्लस नंग जो तो बो वीडियो सब्सक्राइब के सादी आसुनो नंग सब्सक्राइब केने आसुनो बोदे के मक तक वीडियो नंग माइसने अपंग पनक मापि नंग सब्सक्राइब के सादी जो तो मम की नोटिफिकेशन थांके नंग जो तो नाइ तो अनबाया ऑटोमेटिकली नंग मोबाइल नो एसएमएस होइते थानाय भय तो बारि खक्सा जो तो सरका